Libito lami ngikhulekani ngokaDlamini Sibongo Apocalypto Coach. Ngidawucala ngokubonga sponsor sethu Sibebe kusponsorisha ngaleyo lesiphe kona. Awu siyabonga baphathi. Ngibuye futhi ngicele futhi naloku lenkomishi ngento yasidlalela kwekugcina. Ngidawucela lokuthi maneke kungabi kwekugcina ngoba phela umntwana akusho sinaseka hambile ekhaya njengoba sesihambile emdzimba ukuthi akasasiwa sekhaya. Sidabe solo sibakhona ekhaya sibasekhaya ningasicoshi. Hayi siyabonga baphathi. Mineke lengingakusho kuncane. Kumema nje bonke abathanzi belibhola emdzimba na ukubomakhelwane labafisa kuyobukela cha bavumelekile. Sihambeni siyodlala umdlalo lomuhle. Ngidawucela nasetihlelweni labo labathanza licembu leApocalypto ukuthi nabakithi onke ema decisions singabe against kakhulu boRafael ireferee. Onke ama decisions aRafael asiwathathe ukuthi afanele kude lapho arong khona Rafael. Kuze sitokhona ukuthi sidlale umdlalo ube muhle. Ngiloko lengidakucela kakhulu simane sibambisane nje. Ngibuyeke awu. Lenkomishi siyayidzinga. Iqinisa lelikhona siyayidzinga. I-team yami icishe ijimile nalabo bakuma injury ba recoverile. Kuyethembisa ukuthi isquad sitabe siphelele. Kutawudlalwa kutawusetshenzwa. Ngiloko lengingakusho siyayidzinga nalena. Ngiyabonga baphathi.